Iyandingelela abantwana benkosi inkulu yakithi ephini beNazaretha. Sizovula inkonzo yethu yamanje sizoyipa injayeli ibandla endla isuthi ngesihlabelelo sokuqala. Sizocela uNkosana umeli uSiconco wasemseni asihole ngalesihlabelelo. Inkosi imbusise. Leli thuba sizonika injayeli ibandla iNabachu endla isuthi ube ifakazi ngemisebenzi emihle emikhulu wenziwa Amakhosana leli bandla. Ibese lodwa lanele lisendikelana. Inkosi imbusise. Bantwana baNkulunkulu, umntwana womkhwanazi lo ompukunyoni ekhumbu lakhe ngomunye baphathisiwe ukuthi babheke umsebenzi wenkosi esiyithandayo uNkulunkulu wethu nazo. Nkosi amakhosi, maluso lithemba sithembele kuwe. Siyabonga uqabadele namhla iNabachu ineminyaka ewu-33. Uba Nkosi engaveli ezulwini, engaveli uNkulunkulu ngaba yisekho. Kodwa Nkosi ngoba wayibusisa namhla kalokhu imile. Nkosi amakhosi, muhle umsebenzi wakho. Ukhulile kakhulu amagumbi amane omhlaba. Kuyakuthi Nkosi uma sihlangene kuzingqungquthela sibuka igcawu zichithekile. Ugida ngisho ingane ezincane ezingaphansi kweminyaka eyi-11, intombi ezincane nezingaphansi kwe-15 nabadala, igcawu suke ziningi mahlangene Nkosi siphile isibusiso. Sijabule Nkosi amakhosi sibone ukuthi leyo nto wehla nayo entabeni yaseNtabazo Nkosi ayizukuphela uma kubantwana abancane. Siyajabula Nkosi amakhosi ukuthi aseseka lapho esihamba khona umsebenzi wakho usetshenzwa abantu abasha ngokuyimisela esinethemba ukuthi kusasa mabekhula nomsebenzi wakho ebandla yokuhlelekile ngoba bafunda kuyinabathi ukuhleleka. Labazali Nkosi bawuthanda umsebenzi wakho. Siyasibona lapha nasokucula amakwaya egqoke kahle. Lezi ngane ziyafunda ethengelwa abazali ngoba batshala uNazaretha kuzona. Noma begida Nkosi bebegqoke kahle, ilabazali Nkosi basafunda labantwana. Basuke befuna kumile uNazaretha kulabantwana. Nkosi amakhosi kuqabadele eNazaretha igcwele. Sifisa wonke umuntu ambulele ukuthi Nabachu umsebenzi wonyazo lwezulu akona la abathunyiwe ukuthi bawubheke. Dumele Nkosi emavikini amathathu adlule ngithola ucingo luthi sihlalo unozakwenu ngeke ngisho region angakuyona ogcotshiwe usuke ethempelini walwa neNabachu wayiqeda kanti nihla ukuhamba emhlabeni simfishane. Uma ehamba ngale ngithola ucingo phela bathinta usihlalo mshumayela umndeni unxakekile uzakwenu ubuyile inyanga yezulu imisile ithi ukulalelana umsebenzi wami. Asibheke kozakwethu ngithi mina hayi ayingangami ukhona umnikazi weNabachu ukhona ohlele esihlalweni umndeni mawukhona ufuna ukukhalela awuye esihlalweni ikhona inkosi unyazo lwezulu thina ingangathi ayikho into esingayenza. Nkosi amakhosi, olunye usuku inkosi ilanga isafunda ifike emzini nasephakameni uthi uBombela ehola lomkhumbi masevala inkonzo uthi namhlanje inkonzo busizwa ubhuti esho inkosi ilanga. Sahamba insuku olunye usuku kwafika inkosi inyanga izulu ngalozinde nawe besabizwa ngoNkosana uthi kodwa mayithuma inkosi inyanga izulu uthi namhlanje inkosi zobusisa ubaba wethu sonke. Wayibusisa ubaba wethu sonke ngizosho la
sisuke sikhumbuthweni sakhe ungaluzinde ukuthi yena wethana le Nabashu bantwana baNkulunkulu. Uthi ubombela ubaba wethu sonke. Songabalaka ngengqondo ukuthi umethi ubaba wethu sonke ubombela wayesho ukuthini. Namhlanje yena phela uyabona nje ukuthi ubaba wethu sonke inyanga yezulu ngichaze. Bantwana baNkulunkulu le Nabachu umnikazi wayo ngolunye usuku. Esiba khona lelizwe lakwaZulu ebheke ebuhleni emzini kaNkulunkulu. Kunomshumali ngubane odume kamphathe isitho ongaseke emhlabeni. Yena ehamba phambili kusenzima. Wayehamba njengenhloli phambili. Zathi mase zilapha edube village namhlanje na. Wayimisa imoto sokuzokela ukuthi isitha zenkosi inyanga yezulu zilele neibhamu khona lapha eduze. Wayivimba umkhumbi kaJehova. Wayimisa imoto. Wayikhomba imoto ayishonelanga koNtuzuma zokhamba seyikhaba ngaphezulu emthebeni. Uyabona singesimthando uNkulunkulu sesikhohle ukuthi uNkulunkulu nje yena osibhekile. Ungubane lento ayenza thanda uNkulunkulu. Angikhona emncwabeni wakhe washiya umyalezo wathi bantu bami ngishiya uNkulunkulu unyazo lezulu. Ithi inyanga yezulu angini lapho nje kohamba nina nodwa lapha. Kusho uNkulunkulu ongehlula abantwana baNkulunkulu. Ukubushebe wayehlula kwakhona kukhona eJudia ngabasikho ngoba inkosi lesisizwe ubombela yemnika entabeni phezulu inhlababo yakhala ngomoya indlamhlathi yabekisa yawasikho indawo yakhomba la kwakunamakhosi akhona ibusa la kwazika ukuthi akugenwa. Kodwa ngoba uNkulunkulu ephethe umoya ongahlulwa kuthiwa wafika wakhe amadokodo wasengekho ungazi ukuthi athathe ubani. Waphindwa wakhe wasengekho kodwa namhlanje khona itezi ubusheba kahlulwa. Ithi inkosi inyanga yezulu mabeyivimba ithi mina ngihamba la yehla ngishemotini ukuthi wayivimba kisho ibamba ngezandla ngubani inkosi kaNazaretha ezwa uthando hayi ngoba engahloniphi eseyibonile izwe kuthiwa zilele neibhamu endleleni. Yathi inkosi nahamba loda yathi wakusiza nje la driver ngithi yathi shaya imoto yangena phakathi avela avula iwindi yasezulwini. Yayiqonda ngoyizitha yavula iwindi yakhipha ingalo yakhipha iduku elimhlophe. Yakhipha iduku elimhlophe inkosi inyanga yezulu yabafutha ngomoya balala bonke baphambisi idlulile. Ulunye usuku sithula ngababa wethu sonke eNazaretha. Ubaba wethu sonke uthenga ibhasi enkampanini yakwaMetro. Bazokhumbula babe khona. Lokhu lingafiki India libambezela. Uma ushaya isikhathi India lithola special lishone ngapho komanguza ibhasi leNdiya lishaya ugearbox bese lithi India qaqwa ibhasi lenkosi inyanga yezulu ugearbox ofaka le nyakatho. Abazi bathanda ushebe umuntu. Ngomsombuluko nje ibhasi lingapha ngeweekend bathi bevula ngo8 waqhamuka ubaba wethu sonke efaka ibhulwe namaklesbani newakhumbula nawabona. Efaka amaklesbani bathona baNkulunkulu uthi mefika ngo8 ekseni wafika kuza ukuthi ubani othi aqaqe ibhasi lami ugearbox. Axayeka manje abakaza wonke esabona wathi ngitsheliwe kusuku kwathiwa namba beqaqe ibhasi lakho. La trazela India abangisebe ngisho umdala wahamba wathenga umusha abantwana baNkulunkulu. uNkulunkulu ophambi kwethu eNazaretha. Siyasibatshela abantwana ngosamakhosi uNabashu ukuthi amehlo abo awabuki ihlalo kuphela ngaqalazi. Buka ihlalo khona hlele esihlalweni lobatshazayo inkosi yamakhosi abantwana baNkulunkulu. Futhi bavala indlebe bezwe izwi lakhe. Baba mkhulu walalela izwi semfana elusile wafikelwa indlala wangena insimini yebhunu eyodla mampetshisi khona kanti ibhunu lizohamba liphethe isibhamu leyibona inyawo lathi malize limlandela lafikela ngaphansi kwesihlahla lademela eselanqapha lathi izwi bheka phezulu kuphela ungabusambuka. Akaphindanga abheke ezansi kwaze kwaba yizwi futhi elithi yehle emthini selihambile ibhunu. Nalaba bantwana baNkulunkulu izwi likaShembe elithe
akube neNabachu alikho futhi elinye sesadumala ke bethi bayihlela abanye abashumali kwenye indawo wathi ogcotshwe ngaphezulu kwabo akafuna ukuyibona kodwa simkholwanga phela wamama ngamasemanini esontweni so khona bosesihlale naye ukuthi uyazini ukuthi ekabani leNabachu na sisikhulisile Nkosi Nabachu evangelini lakho yathi Nkosi thiwe lenkosazana khona la sinomvangelo umkhize obesihola izolo kuNabachu wathi ngabaphendula abantu abahlasela iNabachu anoma nezise inkulu njengami ngigwinye nami ngiyagwinya ngoba ngiyahlaselwa namhlanje Nkosi Amakhosi sesiyagwinya ongenani sesifike ezingeni lokuthi abahlasela isihlalo abahlasela iNabachu sidabukele bona sidabukele ngisho ingane zabo sithi kulabantwana bakholwe ukholo kwabo kodwa bengakhohlwa ukuthi bamele umsebenzi omkhulu bakhe ikusasa labo lokuphila ngoba manje ngalakhanga isasa lokuphila ngeke nikholo kahle futhi umsebenzi kaNkuluNkulu ngeke uhambe kahle sengikhuluma lenkulumo inkosi inyanga ezulu ifike ekhumbulake ngangizo grade 11 olimi namhlanje izohlala amasonto amabili ithi maprofessor loqala ubaba uyahamba umzala esengishumana njengami uyahamba uyenkosini inyanga ezulu uthi baba sebengifuna belungu ithi Nkosi inyanga ezulu hamba uye emsebenzini akukho lutho la esikunike lutho thina nathi sithembeni nenisebenzayo sithi bantu abasha siyazi sonke ngesibe nama degree nama diploma kodwa wonke umuntu uphuka izandla nengqondo akayidali indlela azophila ngayo kuze kube liphile nomsebenzi kaNkuluNkulu ngonakala uNkulunkulu lo letha leNabachu ngicela ukuvala ngale ndaba Nkosi Amakhosi esemkhambathini ekulungeni uma sevala umhlangano ungalozinda ilingana nabasemhlabeni ukuthi phela ngisenomoya wesikhumbuzo sakhe ningixolele uthi ngokuthanda uNkulunkulu isizwe sayinkosini thathe isicelo ushembe ahlala ongenani isonto elilodwa nje angayisavaleli umhlangano wathi mefika undaba ezitha wakhona uthiwa yasukuma yavula ikhethini yathi undaba ezitha waza la wazubuka indaba ezitha wathi ha konje wena uzukubona uthi basazulwini sebehambile bathola imithwalo sebehamba umahlala sebesehleli sodwa sikhoza uNkulunkulu onjalo sizazi izulu siyabonga izulu sokusela ama-region awu-2 angahlali ama-conference awu-7 ama-region akhe Nabachu ngicela ukululeka phambi kwabazali nabagcotshwa uma kwenzeka i-conference kaDisemba sesovala inyaka yasetshenzwa Nabachu akhona ukuze la soshumayela kuphela lo saqala unyaka siyagijima ngicela ukululeka phambi kwabazali nisisize i-conference kaDisemba mangu liseThekwini sohamba siyokhonza sikhonze isibuso se-conference sicela abantwana bengayibhangi into kaShembe nokungcebeleka eThekwini kunolwandle ingane zasizeThekwini sezophatha sezokubhukuda kana sisikhonzelanga isibuso sokubhukuda sikhonzela isibuso senkonzo yeNabachu kuphela ezobiseThekwini ulwandle luyadlana abantwana baNkuluNkulu asifuni ungene ehlazweni sizosibhizi ngabe zomsebenzi kaNkuluNkulu khona ingane seziyaphunyuka ke ingane esandleni sisingathi ingane sithathwe ulwandle eThekwini nisize abantwana bamaNazaretha nisize bagcotshwa uma waphuma isimemezelo sathi Nabachu kaDisemba soyivala eThekwini niliyali ingane ukuthi aziko obhukuda zobe isenkonzweni yeNabachu ziqede lapho zibuyele ekhaya sezingayicelanga isibuso kubazali sokungcebeleka zingasibhanqi nokukaNkuluNkulu siyabonga inkosi kusisiza la izibapho emkhululi ngiyadinga lokhu uqela pha uJabulani ngingowakakhumala isibongo emzomusha ayibonge inkosi bathi abadala uma besixoxela ubaba mkhulu esevumile ukuthatha lelo hambo lalomthumo ukuba sakhele lento enhle kangaka bathi uma esehamba ephelezele amakhosikazi kakhe wayesehlangana nomngane wakhe okwakumfundisi uMahona uma ehlangana nomfundisi uMahona
umfundisi uMahona usekhipha isigqoko uthi nceke yenkosi mngani wami ngoba usuvumile wagcina usuthatha lolu hamba ngikunikeza nasi isigqoko ukuthi lapho ozwa khona ukuthi ilanga liyashisa basiyasiqhibulela lesi sigqoko wayesesithatha ubabamkhulu wathi abathi uhambo lwakhe uthe bese fika emzini wakhe eMaritzburg enhlanhleni usevula inkonzo yokuthandazela abantu uthe sathandazela abantu la ahlezi khona kunesihlalo bese kuba netafulana encane lapha kuleli tafula kukhona leli tasimende ebese kuba khona lesi sigqoko asiphiwe umfundisi uMahona uthe sathandazela abantu kwase kuba nomoyana ngoba nomoyana lesi sigqoko sasesiphephuka sawela kumuntu olethwe ngetshali uthi lo muntu olethwe ngetshali wezwe imsiphi iqhuma wayesiqaqeka wayesesinda asindiswa yilesi sigqoko sikababamkhulu esiwelele kuye athi amazwi kababamkhulu enhlanhleni uma esethintitha lesi sigqoko uthi kusukela namhlanje lesi sigqoko akusasona nje isigqoko engisiphiwe umngane wami umfundisi uMahona uthi kodwa sekuyisigqoko sensindiso uthi futhi bonke oshemba bayohlala niyobabona ngalesi sigqoko kwaqala lapha amaNazaretha ingcwele ukuthi iNazaretha neNazaretha uma libona isigqoko bese liyaphila kube ngathi libona ushemba uqobo lwabo ngenye imini sengihlala phansi uma ushembe letha lengubo emhlophe lapha ngikhulele khona uyiletha ngentokazi endala eyayingamfuna ushembe nalapha ehambe khona ithi mayekuza ukhuluma ngoshembe engaqhibulela ngisamathi kuthifele ngawo ngendlela engamfuna ushembe kodwa mhla ushembe ezofaka ingubo emhlophe wasebenza ngayo leyo ntokazi yayingamfuni ufika kuyilela uthi lalela wena nkosikazi kusasa ekuseni uzodla ushevu uthatha enyameni yenkomo nerayisi uthi ngase ngiphaphama ngabona ukuthi ngiyaphupha uthi ngase ngithandaza ngabiza uJesu engingababona abantu abebiza uJesu ngapheli awe ebiza uJesu uthi ngambiza uJesu uthi ngeze uthi hayi ngithandazile ke manje uthi ngase ngiqala phansi ngalala uthi ngavuka ekuseni ngatshatha ithikela lami ngiyosika utshani uthi kase qhamuka ingane sengizodlula kamakhalane esangweni yathi gogo nakubizwa ngapha uthi ngase ngene uthi angibuza umakhalane uthi uyapi uthi ngithi hayi makhalane ngiyosika utshani usethi hayi makhalane ngoba ngiyakubona uthodile hlala phansi udle sosukuma sababili sesiyosika utshani uthi waseqhamuka lokudla ulibele uthi wasefika lo mama nokwakho wahlala phambi kwakhe ufuna umbona ukuthi uyakudla yini uthi ngakudla lokhu kudla uthi mangikukha uthi ngiyasiza isipuni sokuqala masehlo uthi hayi sinezigi lesi sipuni uthi ngase ngisikhe sesibili uthi sesithathu ngabe sengiphula ngembese ngiyezwa ukuthi sekhona into enzeka ngaphakathi uthi ngase ngiqamba manga ngithi hayi makhelana ngikhohla ibhodi lishe eziko uthi ngiqamba manga ngifuna ukubaleka ngiyofela ekhaya ngoba ngiyezwa ukuthi ngiyafa manje uthi yaqhamuka abantwana benkosi le ndoda emxwayisile yathi unengweyini wena ngoba ngoxwayisile yathi sukuma ufuna umuzi wasekuphakameni ngizongifika ngikulinda khona uthi wavuka lapho mawufuna umuzi wasekuphakameni uthi masebefika phambi ngomuzi wasekuphakameni uthi bambeka phansi ngetshali uthi ngayibona le ndoda iphuma endlini yayo uza kimi uthi nayi le ndoda engihluphayo uthi yayisifika kimi yasiba nemvunga yavungazela yangizungeza uthi mangiyalalela uthi angiyizwa kahle uthi wazi kwafika khona la ngiyizwa khona uthi ithi lalela Zulu lalela abantu bengiphethe ngeswelethu siyazi sizwe sivungama sesivungama ngawe njengezinyoni sesezinyoni sesamahloko nosenza ngakhona ayibethile mamo sizwa ngoma isakanda uthi ayisho le ndoda ibhizi ngizungeza uthi ngaleso sikhathi ngiyafa ngikhuluma ngoshembe njena umuntu ongamfuni njengoba kusiyothiwa lo shembe simkhonza ngakhethi ibala lomuntu wasebenza ngomuntu owayengamfuni emthunga kodwa wathi incwadi ngizoyibhala ngawe uthi yangizungeza uthi lapha yayisibiza amanzi uthi asefika amanzi uthi wehlisa
moyo uthi yasuka lapha yangishiya phansi uthi yabe siphakamisa isandla yathi inkosi inbusiso yangena emotini yaphuma yayivula amasango uthi khona lapho sengisele ngezisisu sibila ngacela ukuthi awungisele endlini encane uthi lapho khona amaNazaretha afika khipha khona lolu daka sindiswa inyanga yezulu uthi ngalala mntanami ngibiza uJesu ngavuka kusasa ngabiza uShembe ngashumayela inkosi ibuseni kuzwini bathini ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bokuphakama unyazi lwezulu. Ihlabelelo 44 verse lokuqala ithi Thixo sizwile. Obaba ngezindlebe zethu obaba basitshelile ngokwenza wakwenza ukwenza ebuhleni yabo yasendulo. Bantwana bahle basezulwini lo mntwana oguqile unkosikhona siwakhile umuzi wakangidi emkhambathini ekukhanyeni ithempeli phasi komzwengweni ihlala kahle. Bantwana abahle basezulwini nami ngithi angibabaze ngoba ngayizwa intombi kaMphiwa engizalayo yakacele ikhuluma ngalezi indaba zikaShembe aye azenza endlini kwethu. Ngeke ngisangena kweyokuzalwa kwami kona nokuguqa nje kwami ngiyabonga Nkosi ngoba umabe uShembe azangabe khona ngaba ngikho mina la. Ngoyixoxa ngelinye ilanga leyo kodwa ngifuna ukuphutuma ngiphuthume nami sengikhulile nje sengiganiwe ngoba angiphethe yona inkonzo. Bangwele ngo-2012 kuMay 23 ngolwesithathu ubaba wayeselungisana eMamfene. Ngiyafika ekhaya ngiphuma ku-23 ekuseni ngifike-ke ngiphethe ubuthongo ngilale kuthe kwakuyikhathi kwango-9 ngizwe uma uyangivusa uthi siwakhile vuka mntana yini ma kwenzenela uthi mntana ngonakele phuthuma ma ngiyafika endlini kwethu inkosana kababa uphikeshilo ayigamba kanjalo baba wathi uphikeshilo uma wathi bomusa. Ngiyafika umfowethu Bangwele omdala wakwethu amehlo akusewona engikwaziyo usekihliza amagwebu kuyaphela. Ngithi ma kwenze njani umile uyimthela amanzi akusithi uthi nyazi lwezulu ngabe Nkosi kwenze njani. Bangwele ngabothi ayiyabheda uma wake umuntu wenisibindile kodwa ngabona nje ngabona ke manje kunzima unethe nyazi lwezulu Nkosi ngabe kwenze njani. Ngathi ngiyambheka sisobathathe ekhaya ngathi ngiyambheka ngabona ukuthi hayi seliyabheqa. Ngase ngiphuma ngathatha ucingo ngahloma kumshumayeli ukhoza waselungisana eMamfene. Mshumayeli phuthuma uye kubaba nangu umfowethu efa la ngase ngilibika udaba ukuthi kube ngathi umkhuhlane nje manje ugoqela izandla amehlo asephendukile awekho bova awekho yela into engayazi ngingayibiza kanjani. Usekhithiza amagwebu uyaphela siyabona hayi ke ngeke lisashona ilanga. Umshumayeli wathi kodwa ngizonyana ngoba kubika wathi okay ake ngizame kanje kwakuyisikhathi kwakungo 22:09 lapho kanje uthi umshumayeli waphuthuma elokuzeni endlini yeladi wafika wabika khona umnikelo wakhuluma nonyazi lwezulu lungaphakathi ngoba wengesenakwazi ukuphazamisa ubaba. Bangwele kwaphela imizuzu eyi15 15 minutes ngathi ngimbona webhek elemthelile manga maze uthi nyazi lwezulu Nkosi yamakhosi ngaboze wasuka unyazi lwezulu lapha elungisana eMamfene washona emkhambathini kangithi wafophisa umfowethu Bangwele. Ngiyaphuthuma ngo-2020 okay ngafika 2013 ngihambe ngemsene enkandla kwangulesine mhla ka-28 November sifike khona kodwa past 10 ekuseni sihamba nenkosi yakithi yamanyava. Sifika ubaba ume everandi ukhuluma nomfundisi uNzama sasisithupha kwakuyinkosi yakithi kuyimi kumdidiyeli wakithi wezwe lakithi uZondi ehamba nomshumayeli wami osemshumayeli namhlanje uZondi wengakamshumayeli sosikhathi nomfowabo noNcube khona uNcube la odayisa amaswidi la ngaphandle owathi ucela ukusiphezela sasiphethe imbuzi. Masifika ngaphakathi ubaba uyakhuluma nomfundisi wayesethi kudle umfundisi bakudle umfundisi wathi ekhuluma indaba ezitha yasondela inkosi yakhuluma iyasho nje inkosi ngihamba nabantwana bakaZondi kanje
Hayi wasebika unkosi waqeda mayiqeda unkosi kwasondela umdidiyeli wabeka waqeda wasondela umshumayeli wami walibika udaba ngolixoxa ngeyilanga lamshumayeli wami ngoba nabe ubika udaba olukhulu athi kuyaphoqela ukuthi inkosi ngasakwenza lokho. Hayi ngase ngifika ke mina. Uma ngifika enkosini phela ithe inkosi yamanyavu ihamba ngabantwana bazona mina ngowami ngangena wazona. Ngifike baba inkosi yamakhosi mina ngowami ngathi mangisho njalo wathi baba ngiyakwazi lapho. Angikhuluma nabampunge khona abantu abaye bathi masebethola ithuba lokuguqa nje ngokuthanda uNkulunkulu bese befaka iNorox endabeni abayixoxa. Khake angiphiwanga iNorox. Ngathi mangithi ngiyayibeka indaba ngosemakhosi umntwana wangithi wathi baba khuluma okuzele ngiyakwazi khona abantu wena. Ngase ngilibika udaba Nkosi yamakhosi kwethu. Azikho inkomo noma kodwa inkosi akuvumi kahle asazi kwenze njani. Ithi inkosi isingibuza umbuzo ithi uba noshisa impephe kakini sengiyasho. Okokuqala nje engazibuza bona ubaba wazi kanjani baba ngisena yini. Ngase ngisho yathi inkosi yakhuluma yasithi one step back. Yasishaya isandla sayo somnxele ngomuno okukhomba wesidla yasithi ubona izinto zonakala nje kangaka ekhaya kwenu usibanibani uyaganga uyathimeshisa impephe ekhaya kwenu abese enza kwenza angifuni ukuya lapha. Hayi bese ngithi Nkosi yamakhosi ngikhongatheke ngithi baba ngiyacela Nkosi yamakhosi yathi Nkosi busise sathi masuka wayesefika umkhwenyana yacela into sinentombi leyo ukuthi sibathathe abafana yacelwa yagana siganiwe sonke sabafana sinabantwana sizele. Kuthe sengiganiwe yokugcina kuthe sengiganiwe 2020 ke kule kade ngiphuthuma kule 2020 usethola umakoti umamfeka onganiwe usethola umntwana sekhathatha umntwana ngasamtholi sengiyahlupheka ngo2020 angazi ngozinyana ngifonela umphathi umangithi udadewethu singisiza uphuthume kubaba uma mfeka sekhathatha ukuthi abelethe inkosi angazi kwenze njani. Ayi athosisi okay ngilungile ahamba usisi ayobika afika amaphupho amaningi amabi ashoyo ukuthi abantu abangazi umakoti bulele bangifonela sipho umakoti wakhe ebeletha kwashona yena kwashona ingane. Hawu Nkosi yami ngabe kwenze njani. Ngahlukumezeka seyiphela inyanga eziwu9 sekuyeshumi ngathi inkosi ngoba belithi ngiyabenza nje umakoti mayikhulele engane esipili mayikhulele ngiyabenza ababelethi ngabe Nkosi benze njani. Ngangithi noma ngihamba esikhothi lapha ngihamba ngemoto ebusuku ngimemeze ngithi weshebe ngifuna imbuzi yami Nkosi ngoba inembuzi yami Nkosi engayenza ababelethi isikhathi Nkosi ngabe kwenze njani. Zathi inzaza khuphuka insuku ngihamba ngaguqa lapha entokozweni esikhothi ngaguqa ekhethelele umshumayeli angizange ngibone ikhetha ngabona unyaphezulu ngaso sikhathi ngiguqa ngathi Nkosi yamakhosi ngathi umakoti ukhulelwe kodwa akabeletha ngazi kwenze njani. Wathi umshumayeli wasehleka mthombo lo ikhetha ngisela ngathi ngiyacela ngicela ukuyisatha lingafiki isatha elizayo kwakumhla 7 ngathi lingafiki isatha elizayo engabelethe. Kwaqala umsombuluko zakhuphuka insuku kwathi ngolesihlanu kwathi kusa ngisuka kuyena kanti sicokile bethu umnandi ngathi mangisuka kuyena wayesethi hayi ngeke babanteleka khona engayizwa kahle. Ngathi mina kwenze njani ngamthatha ngemoto ngamshova eklinikhi khona liyekhuphuka imini ngahamba ngomntalaza nginovalo ngoba ngizwile ukuthi uma ebele baphuphe abantu ebeletha eshona ingane. Ngathi mangifika kuyena bashonesa hayi isikhathi phela uzobeletha ngeke ashawu 4 washawu 5 awema ngile ngimfonelile kwenzeka njani mamfeka athi hayi kwamateleka kusathula kuyangisuka kodwa bese kuhlezi ngafona ngabo ethu bathona nesebengishile bathe bebuku generation ngathi awushembe ngabe lo mfazi uyafana namhlanje ngale ngithe shembe imbuzi yami Nkosi ngiyayifuna imbuzi yami ngoba uzoyivuza ngoba ngahlaba imbuzi ngathi ngicela bethi basazubini kulo mfazi akhuleke kahle. Sathumeka ikhathi zathi masithi 3 minutes past 12 langena ucingo wathi yebo hlomuka ngathi yebo mzimela wathi hawu wathi sengikhulekile ngathi umntwana umuntu wathi ntombazana inkosi usekizweni qinisela Amakhosana uNkulunkulu omuhle wezwe lase-Afrika ngekhetha inkosi enkulu yasemhleni uNyazi lwezulu. Zithandwa izinto ezikaThixo lokhu qephambi komkhandlu wasezulwini umfana wakho Jehova oyingcwele wakambuli ezweni lasendla Nkosi eNyokasela uletha uxolo igama umfundisi umbatha ikonkosi yamaNazaretha. Nkosi yezulu nomhlaba njengoba silapha siphelele phambi kobuso bakho hayi ngoba sigula
inkosi ngoba hlanya noma mhlambe kukhona into esingazi ukuthi kufanele senzeni ingoba Shembe ongcwele Jehova impela Nkosi sabantu uNkulunkulu akekho ufana nawe ucaphuna Nkosi eduze kwakumhla 23 kuFebruary 2022 unyaka odlule ngithinta umshumayeli uNcube waseNyukhasela uthi phuthuma mfana ngifuna ungiphelezele sihambe siye eThekwini la kukhona khona uNkulunkulu wawulapha Shembe ongcwele nyazi lwezulu eOctavia Hotel eTafuleni uyobusisa ihotel laMfokanaka hayi lo Shembe ongcwele unyazi lwezulu akasho ukuthi ufike ebuhleni uzuzothola ukuphila noma uhlangana naye emoli uma uphethe ishumi walithola ithuba lokuguqa kubika usizi lakho konke kuzozenzakalela uma ngifika Nkosi nomhlaba nenhlanhla Thixo omuhle wasebuhleni wawumemile Nkosi uma sifika Jehova ongcwele kwakuyinkosi yamangwe inkosi yakazwane phambili bese kwawubaba umfundisi uGcwensa ngase ngena emva kwamfundisi uGcwensa babengabaningi abantu uma ngifika Nkosi nomhlaba ehlalweni ngithi baba sengiqedile Nkosi nomhlaba ukufunda iBachelor's degree lapha eVets University sesele Nkosi nomhlaba ngiwenza iHonors degree manje Nkosi nomhlaba bangivumela ukuthi ngiqhubeke ngoba ngiyakoleta esikoleni uthi wena Jehova ukoleta malini yasaba Nkosi nomhlaba nokisho ngithi Nkosi ngiyakoleta uthi malini ngithi 25,000 uthi Nkosi usize ngase Nkosi ngehlela inhlanhla engazi noma ngizophinde ngithole yini wawusuthi Jehova yini enye futhi oyidinga ngase ngithi Nkosi yamakhosi ngicela Jehova uma sengiqedile ukufunda leHonors degree bese Nkosi yamakhosi laba bangithembisa umsebenzi bese ngiyawuthola uthi Nkosi usise uma sihamba sikonze izinto zikaThixo ngoba lo Jehova ophambi kwethu akafani nokaMata lo olana phambi kwethu sikonze izinto zikaThixo uyashesha ukuzwa bese ashesha ukuphendula uma sihamba sikonze ezulu la eHawiti kwakunengozi ngoba yimini wayishayela sesiyama kwitraffic sengehlisa isithi ngiyalala kancane indaba esikhulume ehotela sazoyiqedela ku-N3 uthi uJehova mangabe befika kimi ngephupho uthi vuka kusasa uhambe esikoleni ngisathi ngiyabuza ngiyokwenzani ahamba baba ngithi umshumayeli mayivuka la eduze umshumayeli uthi ubaba kusasa ngihambe ngekho uthi uyokwenzani nami azange sathola ithuba lokubuza hayi sizoze Nkosi ngigibele ngasathi kulungile ngigibele ngasasa ngihambe ngesikoleni uma ngifika ngihlangane nabalungu abaphezulu baka School of Mining ngihlangane no Mr Bometti akhuluma isilungu esiphezulu lapha athi ngibuse empuli ngabe ufunani lapha bese ngiyamchazela ngithi ngonyaka odlule bengiqedile kodwa manje angikhona ukuqhubeka ngoba ngiyakweleta imali ongango 25,000 uthi hayi usho kahle sasa lokho kusayo thina sobe sinomhlangano nazo zonke imayini hamba uyobhala i-email usho ukuthi ufuna sikusize ngani hayi sikonze Nkosi ngizangisabalisa maseko ngaphuthuma ngayibhala ngathi ngidinga okungaka konke uma ubhala ukuhlanganisa kwaku25,000 kwakumhla ka24 ngibhala i-email 25 26 27 28 mhla ka1 2 3 ekuseni sikhonze Nkosi yangena i-email ukuthi School of Mining singawathenga imali engako 60,000 rand hayi sikhonze izinto zikaThixo angazi uma sisuka lapha singayaphi kunevesi 14 emthandazweni yesabatha ethi akekho omunye ubaba wasidalayo akekho nomama osincisayo uShembe kuphela lapha phambi kwethu kodwa sengidina Nkosi yamakhosi ngicela Jehova ungikhumbulele Nkosi into eyodwa ukuthi Jehova intambo esuka kuwe Nkosi iza kimi uhlale njalo Nkosi ukugrisa Jehova uyiqinisa uma uyithinta Nkosi ingadebezeli njalo Nkosi uhlale ungikhumbula ungidonsa namhlanje Nkosi nomhlaba ngabe lo amuzwa kaMbulu uvaliwe kodwa namhlanje unginjinela ngawe waseyimayini phethe Nkosi nomhlaba abantu abadala ngimncane ingaka ngawe Shembe ongcwele uma ngena babona ithemba Nkosi usise ngizwile amen
sezulu nomhlaba. Baba ngizokhuluma indaba ezangisekela baba. Baba ngilobalo ngiyaqhaqhazela. Ngiyaqala ukuma phakathi kwabantu abangaka. Ngizawucela ngqongqoza ezulwini isabelelo 128. Ngizawucela imbongi kaShembe ukuthi ayingicelele enkosini ukuthi ingihlisele ubaba. Ayingithe inkosi yamanaziri. Amen. Bantwana basezulwini ngizobonga onyazini lwezulu ilona olibonanisile ukuthi kimi luNkulunkulu. Ngithese ngehlela isehlo indawo engeke ngichaze bantwana basezulwini. Mina ngumfana awangumezulu lokho ke phambi kwebandla. Bantwana basezulwini lo Shembe oguqe enguqe phambi kwakhe uzivezile kimi ukuthi uNkulunkulu. Lapho khona lapho sasisebenza khona ngithe sisebenza awukhona into engangiyenza ngangikodwa ngiphezulu. Ngithe bheka ngithi umfowethu lona ngasinaye ngathi ngicela ukuthi angibhekele lonto engingangigcine ngiyenza lapho. Ngithe ngilokhuza ngathi ngiqeda ukuhamba phezulu. Ngithe ngiyathela iplango lokugcina baba. Ngithe ngibheka phansi ngangitshela ukuthi iplangwe khona insimbi ezishowe ngaphansi. Kanti iplangwe lanamathele libambe ukhonkolo. Ngithe ngibheka phansi nginyathele sengiphansi nalo lehla ngami iplangwe kanti amalunfosi ayi5 eyibheke phezulu ekhonkolo. Ngithe ngifika phansi ilinfosi yangena yodwa yangena isiphakathi nendawo la. Wathi lapho sefika uNkosana efika ngilele phansi lapho ngangibhukuza ngingazi ngizokwenza njani. Ngangibona ukuthi inkosi lo mhlaba singawushiya. Ngithe ngilapho bangibhonqula osemakhosi ngikuyona le nkosi. Ngithe bengiphuthumisa esibhedlela bangisa King George. Bathe King George ke basebenzisa ipipe la. Bangibona imbobo. Kwathi lapho Nkosi yamakhosi ngizokubonga Nkosi yamakhosi ukuthi uNkulunkulu kimi. Ngithe ngibengisa eKing Edward. King Edward ngithe odokotela benginaka. Kwathi umunye umuntu wesilisa owathi wena sokudabula isizwe. Ngase ngithi mina cha angivumi ukuthi ningidabulisiso. Ngoba mayesho njalo umuntu ekutshela sengokunye ngesengisaba. Ngithe sekulapho wathi udokotela ngisayine ukuthi ke angifuni. Ngase ngiyasayina base ngibuyisele King George. Ngithe lapho senise King George bantwana basezulwini base bengisa Edmonton. Edmonton ke abazange bekwenze lokho ngaqhubeka naleli pipe lelalila elalidonsa igazi ngaphakathi bantwana benkosi. Ngizokhokha inkomo kaShembe. Ngizoguqela imndeni nalesi sidalo lesi engihamba naso Shembe ingcwele esingiphephisile emzimeni okungaka. Ilemfosi lena ngiyayizophuka Nkosi yagoba. Kodwa akekho umuntu ongagoba ilemfosi. Inkosi ekesonizweni. Phakama sabela wena ke. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni wokuphakama unyazi wezulu. Amen. Lokho qile phambi kwesitalo sobukhosi usenzo kwaphela. Ey'ntabeni zasemaqadini esazisweni ayibonga inkosi. Kodwa ngokusebenza sengaba seNewcastle
entandanenhle phansi kwamfundisi uMbatha. Amen. Impela abakhonza abahle bezulu umusa kaThixo unyazi wezulu ubenele bonke abantu bakhe. Ngoba Nkosi nabangeyilutho abafana nathi nje Shembe uyaqonsela kubona Nkosi base beyaphinda. Ngikhumbula ngelinye ilanga kusesabathele eDanauza ngiyoguqa phambi kwesitalo sobukhosi nami ngiyocela ukuba uNkulunkulu ngipha amandla okugana. Ngathi mangifika phambi kwenkosi yezulu nomhlaba yabe sengibuza umbuzo engangawulindele ukuthi uhola mali uyasebenza yini. Ngathi mangiphendula ngithi baba ngiyasebenza waqhubeka umbuzo wathi uhola malini. Ngasho ukuthi ngihola malini senginokusaba wathi le mali ehola ngesonto yini. Ngathi baba cha le mali engiholayo Nkosi yamakhosi ngihola ngenyanga. Wathi wasukuma esitaleni wangathi uyaqhika moya ngikuwa kahle ukuthi uyayizwa lento oyifunayo. Ngabe sengishaya uvala kodwa ngabe sengithola isibindi sokuthi ngibe sengichaze enkosini yasezulu ukuthi cha baba bengifunde esikoleni njengamanje sengenza itraining kodwa belungu bangithembisile ukuthi bazonginikeza umsebenzi. Ngathi mangichaza lokho wathi sengiyezwa inkosi ibusise. Ngasukuma phambi kwenkosi yezulu nomhlaba ngesiphethe isibusiso. Kodwa umsebenzi awungizange ngiwuthole permanent ngaze ngaqeda ukulobola ngakhehla ngambesa ngaze ngasinela ekhaya. Ngathi ngisinela ekhaya kuMashi. Umsebenzi kawukade uphele ngoDisemba kodwa emsebenzi belokhu beyirenew nje contract. Ngenyanga beyirenew icontract. Ngathi mase ngisekhaya ngisengiselivini sengisinela kuyisonto kwaba umsombulungu lesibili ngathola ikhona emsebenzini. Ithi call check ama-emails akho. Mangithi phepha ama-emails. Athi sesisitholile isikhala sakho sokube permanent emsebenzini ayibonga inkosi. Zadlula insuku bakhonza abahle bezulu. Yaphela ilivi ngabuyela emsebenzini mangifika emsebenzini kuLosibili mangithi ngicheck ama-emails ithi email impela sesisitholile isikhala sakho kodwa sicela usendele isitifiketi sakho sase-tertiary ukuze sibone ukuthi uyaqualify ukwenza lo msebenzi. Lungishaya uvala lungishayiswa ukuthi anginaso isitifiketi esikhona kodwa nganginesikweleti esikoleni esingaqedi ukukhokha ngakho babe ngeke bekwazi ukunikeza isitifiketi. Ngithathe lokho kuthiwa i-academic record ngolimi lo matric 2 report. Thathe academic record ngimsendele le ntombi yomlungu cha ngiyile varsity mawukuthi ufuna ukuthola ukuthi isitifiketi sikhona ngicela ufonela lapha esikoleni bengifunda khona usifuna isitifiketi kodwa nani report la khona. Iphendule intombi yomlungu ithi angizuyithatha lento onginikezana ngiyakuzwa ukuthi futhi uneskweleti esikoleni kodwa yenza iplan nawe njengendoda. Wajama ukwakaphasi. Ithi le ntombi yomlungu uma ungasilethe isitifiketi sizothola abanye abafuna umsebenzi sibanikeze wona. Lungishaya uvalo ngicela kusinelwe insukwini ngisayikhotha amanxeba nami imali ayikho. Ngibona ukuthi imoto izokubambezela lokho ngifaka ifull tank. Ngishiye imoto ngihambe ngiyongena emhighway ngishaye igagasi ngibheke eThekwini. Imoto ingithathe ngize ngifike eThekwini mangifike eThekwini hawala ngikhaza udaba ukuthi umsebenzi ade sengutholile kungenza ngawutholi ngoba nginesikweletu. Ngaphambi kokuthi ngisuke eNewcastle ngivulile i-account yasesikoleni ngasibona isikweletu sisakhona 13,400 namanikiniki. Ngifike eThekwini ngilale ngivuke ngakusasa ngibheke khona esikoleni ayikho imali bangcwele. Ngifike khona mangifika faculty office yale mechanical engineering mangifika ngibabingelele sanibona njani yebo siyaphila singakusiza. Mase ngithi ngiyayibuzisa mina ukuthi uma unesikweletu lapha esikoleni uyakwazi ukuthi usithole isitifiketi sakho kodwa awusishela student number sakho. Ngisisho bathi besishaya kwi-computer lofanele lokho ebuka i-computer ebukwamini ngaze ngawusezokuthini Nkosi yami. Wathi ngesikade lo mfo wathi hayi wena unasi isikweletu angisiboni isikweletu sakho la. Wasithela ngapha ngemuva wayobona isitifiketi wafika wasithi gqinsi phambi kwami. Angibange ngisawuzwa abangcwele ukuthi kukhona yini ngimele ngikwenze ngaphuma ngisamagundwana. Ngoba ngisibone kahle isikweletu ngisuka emsebenzini ukuthi ningasi sisakhona kodwa lo Shembe esiphambi kwakhe mase ngifika sengizocela isitifiketi ngizoyibuzisa ukuthi wathatha into yakho. Ngangisathi kahle isikweletu une
NSFAS ngangithole phakathi nakho ukufunda isikweletu bangisayinisa ukuthi ngiyazivuma ukuthi ngiyasazi futhi ngizosikhokha kodwa ngizofana sengiyofuna isitifiketi abangifuna ngipermanent namhlanje emsebenzi nalo uNkulunkulu phambi kwethu ngensuku zamhla ka-3 April sihlala phansi bese siyabantwana abahlakahlakaniphile ababonayo Luthunyazi ithi inkosi yami ngisabayo kuyibheka lapha inkosi yamaqadi manje limemezekile igama kwaphela ukudumala nokukhathazeka saze sakhohlwa ukuthi inkosi uthi ngula kuphosozela kaFihlo bathi ngesikade bantwana benkosi sesijaha ukubona inkosi enkulu yasephakameni esimenyeziwe phambi kwethu ngoba lo Shembe uyayijayela uthando kubantu bakhe sathi sesijaha ukubona sathi sagijima nathi siyingane sayoma ethempelini siyofuna ukumbona ezungeza ithempeli wathi ayifika khona wezungeza ithempeli wazungeza sanenseka nathi sathi cha kodwa ngenxa yokuphishane bethu asibange sisangena ngaphakathi sathi saphuma ngaphandle nezinsizwe ezimbili enye asithole enye isitopo sami sakomalume kayikhali sahambe sayoma ngasesigawini seyintombi sincane lapha empompini sesimileke sesikhuluma ngobungane bethu sengithi mina kulezi kulaba futhi abanye ngithi mina engabe lenkosi ezohlala ehlalweni sothi ubani igama la uthi lo omunye lo mfowabo asithole uthi hayi sothi uyikhwezi ngihleke usulu ke mina abangibhasi lasesikhawini nasempangeni elihambisa imshado leli lihlazi ngithi akuzoba yikhwezi ayikhona bangole benkosi kwenze isimanga engakwazi nami ukusichaza ngoba kwaqhamuka insizwe engakaze ngiyibone selokungazala futhi ngayigcina ngalila langa eyayiyinde ngesidumbu incane impisholo ngebala ishaya uNazaretha ophusha phansi ingabonakala ngisho inyawo yeze emva kwesensizwa njengomuntu okade silalele ukuthi sithini kodwa inkinga yalo muntu sasisaba sokumbheka ebusweni ukuthi usimbuke nje ukuthi unjani yasiyaphendula lensizwa yaseyathi lo uNkulunkulu okhona namhlanje izothi unyazi bezulu kodwa nginakho okwanele ukubonga Shembe ukuthi uyivezile nabantu abancane nje abafana nathi abayintuthwane inkosi phambi kobuso bakho nobuso bomhlaba kodwa inkosi into esingathembisa ukuthi Shembe sizokunikeza uqobo lwethu inkosi kusisizulayo Umfana kaShaba ngulona uphongolo ngilozi yomusa elanga phuma sekodwa ngengumntwana omncane ngiyaqala nami ukuguqa kule ndawo ngicela idalo zakithi ihlalo lemendo wami ngingabhedi kule ndawo bese ngicela kona ngizanthatha amayekisa ungelose kule mzuzu emhlanu noma emibili ngizoyiguqa la uNkulunkulu abantwana benkosi uyasithanda abakhozi abahle enkosini ngizokhuluma nje indaba eyodwa bese ngihlala phansi engathi bangiyizwa abantwana abahle basezulwini ngase ngiyinuka mina amakhwapha sesizwile ukukhuluma okuhle bakhozi abahle okwenzekayo nokwenziwa inkosi enhle unyazi lwezulu njengamanje ngeke ngiyibuze ngingedwa ukuthi mina yikuphi lokho engikwenzayo mhlawumbe uShembe athi mayengibheka bese yangijabulela mayengibona ngoba kunokwenzeka sikhuluma kangaka nje kwasikhuluma izenzo zethu ziyasiphikisa ngoba ekugcineni kweinto zonke uShembe akakhohliswa abantwana benkosi le nkosi esikhuluma ngayo angeke siyithenge ngamehlo noma ngamalini into efuneka kuphela inhliziyo leqiniso lokuthi mangisuka lapha ngenza handeni ephatha kabi uShembe nephatha kabi uShembe ngoba ekugcineni kweinto zonke singenzeka siyembethe ingubo nje basiyembethe kodwa ukwenza kwethu mhlambe kakufanani nalokho esitshela uShembe njengamanje njalo insizwa ikhuluma ngiyakhumbula ngelinye ilanga ekhathini zakudala emzini wasephakameni ngiyacabanga kwakusentabeni omhlangano
La khona kuthiwa ikhona insizwa iyakhuluma kule ndawo ikhuluma indaba kaShembe. Kodwa ekugcineni kosuku kwabuzakala ukuthi utheni kumaNazaretha okumele angakwenzi. Sesiyabona namhlanje lezi insuku esiphila kuzona abantwana benkundla basawula umsebenzi Nabachu. Khona usise bengisebenza naye lapha emsebenzini. Inkosi ngiyabonga ingelosi yomusa. Ekhaya sikhona sizelwe ubaba nomama siyishumi sisishagalombili sonke siyasebenza. Lokho akusikhona ukuthini kepha kuwuthanda uShembe. Khona indaba lapha ehlabelelweni ethi lenzalo umzimba wakhe yokubusiswa maNazaretha. Lelo gama thina siyaliphile emndenini wakithi. Uthi mawuqalaze emumva ufica usisi wami uyasebenza nangubhuti uyasebenza. Akunakho ukuhlakanipha kwethu kodwa kuyilento uShembe athi uma inkosazana iphethe kahle yacelwa ebhentshini ngisho inzalo umzimba wayobusiswa. Le ndaba ekhuluma ngayo lensinde inkosazana ngisebenza nayo emsebenzini. Uma sebenza iyaxoxa nje ayikholwe eNazaretha abantwana benkosi. Sinecala thina esingamaNazaretha. Lento engikhuluma ngayo mhlawumbe ayisindi njengoba thina singamaNazaretha. Abakholwe eNazaretha lo sisi uyaxoxa nje ubaba ekhaya this ubaba ekhaya yilokhu ubaba ekhaya yilokhu. Lo mntwana mayekhuluma uchaza indaba uthi ubaba uhlukumeza umama ekhaya. Simlalele bese simthiphisa ukuthi sisi ungayingeni indaba yabantu abadala. Kwaba isikhathi lengane engikhuluma ngayo ibiza uyise ngelinye ilanga nonina nodadewabo ibabizela kwagogo. Ngikhuluma into esiyenzayo maNazaretha abakholwe eNazaretha bekhuluma ngabo. Uma besika kwagogo lengane iyona endala ithi baba lapha ekhaya siyabona uhlukumeza umama. Uma ibuza le ndoda endala ithi ngenzeni? Ithi baba ulamisa umama futhi wena umama kawumondli. Ngikhuluma into esiyenzayo maNazaretha. Uma isuka le ntombazane ithi okokuqala nje baba lapha ekhaya siyashona wena uyazi bayaphi labantu abashonayo lapha ekhaya. Into enyenzayo maNazaretha abakholwe eNazaretha bekhuluma ngabo. Mayisuka le nkosazane ithi mina futhi baba ngeke ungenze lutho ngoba uhleze ukwenza ngokulungela. Ngikhuluma into ekhona abantwana benkosi. Yasuka le ndoda endala yaduba maNazaretha. Hlonipha uyihlo nonyoko ukuze insuku zakho ziye kwande ezweni. Yingakho ungasekho ixhege emzini wakho nifa abancane. Yingoba nugcina umthetho lihlonipha uyihlo nonyoko. Mhlawumbe sifa kangaka nje abantwana benkosi siyathi inhlonipho abazali bethu. Yathi sole nkosazana yaphuma le ndoda yayendlini yangenhla yadonsa umkhondo maNazaretha. Ngimcelela intethelelo lo sisi lapha ekhona khona ukuthi uNkulunkulu amfake ezulwini. Yingakho ngizokhuluma phambi kweparadise. Ngoba njengamanje uma isuka le ndoda endala yathatha umkhondo yaya esibayeni yafika yahlaba phakathi kwesibaya yasiyaphahla. Into ezenzayo maNazaretha. Uma isuka le ndoda yaphahla yathi lapha kuba lo baba ekhuluma ngayo uyinduna ungumfundisi esontweni lakhe. Uma iphatha yaqeda uphatha yaphuma kwathi ngomsombuluko kwakuyisabatha. Ngikhuluma ngamazwi omuntu omdala uma wakhipha ehlubukile emalini aba yiqiniso maNazaretha. Uma uyihla nonyoko engathi angizalanga lutho nangempela uyashuma uphila. Kunokwenzeka namhlanje sikhuzana kangaka nje kade sandlula emhlabeni. Sizokhuzana phambi kwenkosi nenkosi iyakhuluma asizwa mhlawumbe kade sahamba emhlabeni. Umehluko nje ukuthi saphila. Mayisuka lengane yayisithi hayi ngeke yasishaya yashaya lokho eshaya khona yaphuma emsebenzini. Mayifika yasixoxela ngayithola kanjalo le ndaba. Mayisuka lapho lengane kwaba umsombuluko ngolwesibili yahlatshwa ngogoli. Kwaba ulwesithathu kwaba ulwesine ngolwesine oluzayo yahamba emhlabeni. Uma yahamba emhlabeni la ngiyakhona. Bayahamba emhlabeni lengane kwaba munye emsebenzini sonke siyabona ushonile usibamba. Bakhona ke ukholi khona kuthiwa ngokholi ke siphila ngayo emhlabeni. Esebenza nabo.
bahamba bayiphelezela lengane lapho eyayisuka khona angeke ngizisho indawo ngoba mhlawumbe ngiyathinteka nami uma befika bayisithola isitolo ekhaya ukuthi kunzima kuyashisa le ndoda engiyise inqapha kayiqede egcekeni uma isuka laba mfowethu bese kufika isikhathi sokuthi isidumbu silandwe emoshani salandwa isidumbu emoshani yayi ingane yafika ekhaya yabekwa emseleni kwase ukuthi lamantombazane nabanye abafana abalama lo muntu ongasekho base bethi sizomfihla kanjani udadewethu nilalele mananzana kulo ngengane abazali bephila zilawula uma kwenzeka into njalo sisedlala phansi uma kwenzeka sisho njalo itheni ingane hayi mina ngilotsholwe kusho ingane singamawele ithi mina ngilotsholwe angeke udadewethu ancwatshwe ngembuzi noma ngenkukhu ngilotsholwe ukukhohlakala okungapha ngaphandle siyabonga shembe ngoba inyanza mhlawumbe ngeke iwenze into engikhuluma ngakho uma isuka lengane singamawele angeke usisi ancwatshwe ngaphandle kwenkomo ngilotsholwe ithi lele ziyajudana ziyafika isidumbu yangena ingane zakhuleka kusukela ngo6 kwaze washaya u12 ebusuku zingamazayoni uma ikhuleka zikhuleka zisho labo baba loshika yonke into ekhulunywayo uma beqeda yaphuma inkomo esifayeni ngegama lengane bekhona abazali yahlala inkomo ithi le ndoda ezana lezi ngane qedani masishane nikhiphe lo muntu niyombeka endaweni yakhe yokugcina mina angisayingeni into eniyenzayo yancwatshwa ingane ngaleyo ndlela kwaphela isikhathi kwaba ngumsombuluko kwawulwesibili kwawulwesithathu kwawulwesine yabuya le ntombazane kulabangani bayo seyizothi sisi wami ngicela ukukhulumela nobaba ekhaya angenanga ezulwini ngiyayibona njalo sonke kwashebele ngane ekhuluma ngayo isayoni nje bantwana benkosi thina masikhona singamananzi asikazi iqiniso sizokwenza izinto siyintsha sithi siyahamba siyawina abashu siyophuza utshwala siyokwenza konke lokho okungasile ekugcineni kwey'khathi zonke leyo mvuzo iyosilandela ngoba ekugcineni siyalazi iqinisa kodwa lona engikhuluma ngayo akasonto eNazaretha kodwa wagwetshwa naye egwetshwa ngumndeni wakhe lona okuwona athi engahloniphi uyise wasezona umndeni ozala lensizwa ithi mayichaza le ndoda ithi wena bekungafanele ungene iy'ndaba zethu mina nomzali wakho ngoba ekugcineni icala lami njengoyise wakho ngiyoliqula mina nomndeni wami akusikho okungangawe ukuthi wena ungiqulela amacala ngoba mina ngiyakuzala inkosi ukusayizwayo amen yalizwa Nkosi izwi lakho ukuphakama kwami makuthandeke kwaba ingcwele bantwana benkosi yezulu nomhlaba ngiyanibingelela nonke egameni lonyasi amen baba Nkosi yezulu nomhlaba umntwana wakho lo ucelo wabashezi ezweni lasemakhabeleni ngaphansi komzi wakho nyasi lwezulu entokozweni amen ngiyabonga Nkosi yezulu nomhlaba ukungivumela ngize kuwe phakathi kwalomzi wakho ingcwele waseJudia Sithoba izinto ngizoba bazi uNkulunkulu phambi kwami unyazi lwezulu baba ngelinye ilanga ngibuye emsebenzini ngisebenza ebusuku sengiyaphuma ekuseni ngilinda isitimela siya koMashu eMontleye station uma ngimile siyaqhamuka emlazi isitimela sizanelo ngapha engisilindile asiyaqhamuka inokho uma ngimile siyaqhamuka enye insizwa eNazaretha awulibuzi iNazaretha uyabona ukuthi ayilonyazi ke lolu ngamayibuza lensizwa ukuthi sinayo sikhotha gqokono lodwa kodwa ngaleso sikhathi kwakuyisikhathi esinzima nyazi lwezulu uhlezi ngapha esihlalweni wawuthi uma ubingelela inhlasuthu uqala uza ukuthi ngabe sikhotha gqokono lodwa ngenze njalo ngathi sabona inhlasuthu yonyazi lwezulu yathi amen baba kanti nakho usitha ndawonye ngathi sikelelana sisixoxa indaba ezinhle zonyazi lwezulu luhlezi ngakho kodwa esihlalweni iyabamaza lensizwe yakomkhulu ezweni lasentanda ithi wemfukashezi uyalibona ngodonyazi ukuthi lukazimulo kanjani uyalibona ukuthi uThixo lo ngathi uNkulunkulu lo wakhoda uzibolayo unyazi lwezulu ithi lensizwe mwana wemfukashezi ngikucacela isimanga uyazi lo uNkulunkulu osolayo unyazi wangigilela isimanga bese ngibeka indlela phela uzona indaba ezinhle
ibe indlela ngumfosi kalana ngithi khuluma macingwane kwenza njani ithi lensizwe yasushambe unyazi lwangilela isimanga isho lamazwi October nguye emsebenzini iviki lokuqala ithi yazi lonkulunkulu ehlezi ngapha ehloleni 2011 njengoba ehlezi lonkulunkulu siwangilela isimanga ngithi khuluma macingwane kwenza njani ithi ngangazwa ngikhumbula zona lakithi enkandla inyanga ilibhojozi mayibhojozi inyanga bokutshela bazini hawu inyanga ilibhojozi macingwane ithi hanga khumbula ekhaya seyahamba imali idala iy'ngane kodwa ngabheka kuwallet wami ngathi hayi khona ngihamba ngibuye zona lakithi ngigqokela ensileni emlazi ithi ngagqokela ensileni ngagqibela into zeThekwini ngafika ngehla eClermont Renke ngangiyeka enkandla lapha emphemeni eClermont Renke ithi ngafika uma ngifika etekisi yasesitendini ishoda ngomuntu oyedwa kwiphume ithi ngathi hawu impela ngimenyiwe namhlanje ithi ngiyolala emzini kaba omkhulu yangena ngapho ngaphambili esihlalweni ishoda ikhala somuntu oyedwa kodwa mina yayisihlala ngaphambili ithe mayiseli sabuyela isitapha savalwa kwaphuma iphepha ibhu uyazi lento uma uhamba long distance la nibhala khona amagama enu nonke usibonibani wakwasibonibani ne-ID number yakho nocingo lakho eceleni kwakhona long distance leyo laphuma ibhuku laqala kule nsizwa lalothi good back seat uma selifikile leli bhuku lebhala labuya labhala laselibuyela lapha phambili uma selibuyela phambili yaqoqwa ngemali sometime ayisho uqoqwa ngendlela iqoqwa lesendini long distance lengikhuluma ngayo masiqoqile imali seyisafaka ukhiya udriver esilungele sihambe imoto yazulazulu wazowuthixo emhlabeni angabona ngeke ebone nje yayisiqoqa imali wafaka ukhiya wiyidishini yathuma imoto yasingena umoya lensizwe umacingwane yasithi hayi ngicela uxolo bantu abalapha kule tekisi ngokukhulu ukuzehlisa anduba isuka imoto ngizocela ngesigoma amehlo ngesithandaze abasothandaze ithi ngase bemhloniphe intombi endala zawathi mbu amehlo lapha backseat wasebakhona intombi engayizwa kahle lento ithi ke le ntombi yayikhazimula yayikhuma inwele yayifaka ubukhazikhazi lapha emqaleni ifaka namazinyo egolide yasinga iyayizwa kahle lento yasithi lalelani la sakhathala abantu bakaShembe iseyitimeleni bona isemateksini yibo siqolele baba yathi lensizwa ngoba mntana mmonke labantu abalabazehlisa wena uzalwaphi ongenanhlonipho kwangabo ayazi yayinabo sivalile mehlo intombi endala nensizwa endala ezaziyo ukuthi uhambo lwey'nqola zomlilo lunjengembadada yona bungufikile la uyakhona sasa ithi lensizwa ngase ngithi baba nyazi lwezulu nkosi yamakhosi ufika kulelizwe wathi emthandazweni wakho okuvuka noma ngihambe esigodini sethuzi lokufa angikusaba ubi ngoba wona Jehova ukimi wawusho le ndaba esikuyona-ke sivale nkosi ngomhlane wakho banzi sifike esiphephile yathiwa ngakhululeka abantu bathi amen phela uShembe yaziwe uma bethi amen yasisuka itekisi anduba isuka yathi nje kancane uma isasuke kancane wasethi lo ntombi lentombazane esebhekiside ekhuluma ngayo yathi ngicela ngivule isigabha ngiyehla mina ngiyasala la kwathiwa hawu sesiphika abantu sathi imoto igcwele yokugcina le moto enkandla sizomthatha pho omunye umuntu mani yathi hayi ningabi nendaba nemali angifune imali mina imali ngiyakha kusasa hawu yebo na hayi niphume nokuvulana isigabha phuma yaphuma yahamba ithama iqamama nesigabha bese side sibhalayo ngoko ndathi mayikhona yathi lalelani la ngifuna ulalele umsebenzi walonkulunkulu phambi kwami yathi lalelani la nonke nabantu enila kule tekisi niyohamba nisinda niyosindela lobaba obizika makaShembe akona munye obofika lapho niyakhona bathiwa ntombazanubula saphuma into insizwa endala sayibheka ntombazana yazi yabonakala yaphelela emehlweni wathi Shembe fika kulelizwe emthandazweni wakho noma ngihamba esigodini sethuthi lokufa angiyosaba lutho ngoba wona Jehova ukimi ayiwazi uNkulunkulu nkosezulu nomhlaba sengiyama Jehova insizwa yini lapha ekhaya ngike ngawumntwana ompilo yakhe yanikisela ngendlela esimanga ngangifunda isikole 2005 mangaphosisi ngathi ngivuka ngiyophemba eCibeni emzini kababa omkhulu mina mdala mangiphemba ekishini ngizwa sengithintwa into la eduze kwami mayithe ngithinta nje ngiba njalo ngohlangothi yayothi ngqu ekhanda yafika udumo umqondo wasuka endaweni yawo ngawa mayiza lento bemzalayo ibizo udadewethu nawe umvutewa uyafika yingozi enjani mntanami nithi konke engene ngomlenze ma yawuthi ngqu phekwenta ngiyashesha ma kulungizongena umhlangano ngiyeka ulandela lapho ngaya entabeni yomhlangano nentombi ezalwa nobaba ewu-anti ngabhingela ensileni imali yayisetshenziswa ngendlela eyisimanga kuthiwa kulona lokufa kuthiwa ncinda khoza phalaza
ngesingana lapho ngizonikela ngisho 50 rand ngiphume ngiselile dokotela yaphela yonke lento phambi kwashami esethi khuluma umntanami yamshala emahlombe lo Thixo sine nganamani kungaze kube nawo wathi lo Thixo shona umntanami ukuthi ufuna ushembe akhiphe ukufa wakuthola esitubhini uvuka phambi qhubeka ngathi baba kunjalo hey wayazengani nomuntu bathola intuba ngathi baba kunjalo wathi sukela namhlanje kuyophela lokufa ngimdala namhlanje umzini baba omkhulu ayisekho lento hey ushembe Nkosi yamakhosi uThixo uyabatshazwa insuku zonke khula ngezizwe inkosi ephosini ke baba ke umntwana wakho Nkosi yezulu nomhlaba ngiyakhuleka ezulwini umfana oguqile ngwawamajola enhlala kahle ithempelo londi ngaphansi komuzi wasemlindweni Zihlobo ezinhle zokumkhonza Kuthiwa ehlala uNkulunkulu wesibili ebizwa ngelanga lama-Afrika Bathi waphatha inkonzo ngeSabatha lokuqala ehleli Wayesekhuluma ngoba kwakhe ubabamkhulu ethi ubaba impela bebaphilisa abantu Bathi phambi kwakhe kwakunensizwe eyihlezi kwi-wheelchair Wase kuba nezinsizwe ezimbili ezayihleli buqamama asezithi ubaba ukhuluma ngani usho kanjani ushembe yaphisa kunomuntu ohleli phambi kwakhe kwi-wheelchair Bathi waseyivana inkonzo ngalelo langa waphinde wabuya ngeSabatha elizayo wayesekhuluma indaba eyodwa Bathi abantu ababili uyayiphinda le ndaba usho kanjani ushembe ukuthi ubaba wakhe bephilisa yena engamphilisile nangu ehlezi kwi-wheelchair phambi kwakhe Bathi wayesememeza wasetheni lapha kunabantu abangithi ngiyakhuluma lapha bayavungazela kunemvumo walapha eduze kwenu kwakhona insizwe ehle eduze kwabo nangasoto ndayithe eduze kwabo wathi abantu bathini yathi inkosi njengoba ukhuluma abaphinga bathi inkosi umuntu awuphilisi ngani yathi ikhuluma ngalomuntu phambi kwayo inkosi sithi niyambona lo muntu ithi mhlawumbe sebesimdala sande lo muntu ozahambe ngwasezulwini lo muntu lobekele uyithethe funa ngatheli umuntu ngentula engangqapheli umuntu engaxabani namuntu azaphinda hamba kuye lapha esamthatha khona ezulwini kodwa ngoba nina mngabaza amandla kaShembe sesiyampitha thina boShembe wendoda siphuma hamba ndoda lesumi yahamba etonga nelobi nginika umsebenzi wona umuntu nemkade ubusuku nemini lapha yakhona wona umuntu udaliye funa zafe ngwasezulwini Wahamba isikhathi ndoda isiyahlubuka le ndoda yayihambe yophuza utshwala yasingasabona phakathi komuzi wasephakameni Bathi thina sabona siphile inkosi yabona siwabiza lamadoda yathi nina yathi uphule umuntu abangathi emkadeni bathi inkosi asamazi uhlubukile inkosi asamboni phakathi komuzi yathi abani imlande base beyamlanda yathi phinde ikhuluma amagama yathi lo muntu boShembe samdala phela ukuthi mdala wasezweni ngakho namhlanje ngoba besethu siyamuyisa wona kuyehlala sakho bathi asegedezela abantu sikwele kuyithe uyaphilisa uNkulunkulu wezulu nomhlaba Yazwezulu uNkulunkulu kubone baba wami ngo2021 Ngokuthi bekunomshado lapha kithi emkhandlweni Ubaba kuyena othemelezayo wathi ke uthemeza wena hamba izwi laphela Ubethe khulume phambi kwakho ungamuzwe ehleba wahamba isikhathi wayethatha isinqumo sokuthi uzohlala nathi eThekwini wayefuna ukuhamba odokotela uthe mebahamba odokotela bamcheka bangathola lutho Nkosi bekuyisikhathi seCovid Ngiyakhumbula uyona lenyanga yomhlangano kaOctober Base bethi bacela ukumhlinza odokotela lapha entanyeni ngoba izwi la ngeke betheke ukuthi akanayo ikhensa Wasefuna kusayina omama bobabili bevuma ukuba bahlinzwe bathi wathi sixoxela ngathi sihlele endingase ngithi mina baba ngedwa ngamvuma ukuba uyohlinzwa Wayesephenduka umnewethu omdala wathi awufuneni baba aphile ngathi belungu baba makufanele efe ngenaso isicresh emzimbeni esohlupha thina kusasa Kanti njengoba ubaba lapha uShembu lapha ebuhleni bekufanele senze ukudla la endlini ngoba sisodwa ubaba hamba amahlala insuku ezine ebuhleni bese sibona akaphili bese nathatha isinqumo sokubaba hamba yohlinzwa Wayesefona umancane wathi nawe mntanami uvumela uyihla yohlinzwa ngathi mina cha mina baba mina nomphile kodwa omncane ngasivumanga kodwa sebevume bonke wathi nami noma wakho mntanami asivume futhi ngiyacela mntanami ubabone ngomsombuluko wagibela kuye ekhaya Ase bithi kama mncane besacela ubaba hamba yohlala emhlanganweni
Wangilona leli langa Nkosi yamakhosi wafika ngolwesine ngiyakhumbula inkonzo enabatha isebuhleni wafika ngolwesine Nkosi yezulu nomhlaba kwawulesihlanu ngesabatha wathi ehlabele etempeleni laphuma izwi ngawe nyazi lwezulu lokho akhuluma lokho namazwi yakhuluma Nkosi yezulu nomhlaba siyabonga khumbula amakhaya iphuma kona Nkosi bese siyasikhumbula shembe ngiyathela kwethu lapho esama khona umsebenzi wakushemba abantwana singawoni Nkosi kusisele izwili lapho sengisondela mayingiphethe inkosi enkulu enhle yasebuhleni bokuphakama uNkulunkulu kaBaba uNkulunkulu kaMama uNkulunkulu engiphila ngaye Nkosi enhle nyazi lwezulu cela Nkosi ungithande salukwazi esidala sakithi emzini wakithi waseyidini enhlanhleni eMaritzburg siyakhuluma ngolunye usuku sithi bangcwele abahle enkosini ningabona ibala ucela ukuthanda ushembe inkosi enkulu yasephakameni yakhuluma kithi sisebancane yathi ngaso sonke isikhathi manithandaza anokukhumbula ucela ukuthanda ushembe ngoba uthando kaShembe kaliye emva kahlehlele emva kalimshiya umuntu kalimdubi aliwe ejele aliwe nasesihogweni kodwa ke ekhaya iphakameni ngayibonga inkosi September 2009 emzini omuhle wasebuhleni sekusondela isikhathi sokuba sishaya insimbi ntambama singabafanyana neyintombi encane sithi sisalindile sabona imoto enhle eneyinsimbi eyigqobezilanga phambili uma ifika le nsimbi sonke uma ifika le moto sonke sajabula saphambili sakhuza ingcwele sangena ngaphakathi uma singena ngaphakathi kwathiwa sihlale phansi sahlala phansi sayishaya insimbi sazungeza ithempeli sabuye sangena ngaphakathi sahlabelela saqeda ukuhlabelela sase siyaqhubeka sawathwa sihlala uma kuthiwa sihlale waphuma umkhulu omuhle akaphuma ikhehle elihle ngikhumbula uma umkhulu wami ngizwala eqala ukuyibona inkosi uthini wathi hawu ikhehle elihle ngaka alingisheli ngani ngiqome manje shamba umuhle uma ephuma nomkhulu waletha isihlalo ahlala phansi uma ehlala phansi wathi sanibonani bangani bami ninjani nisaphila wathi hawu bese nathola ama-orange letha ama-orange waletha ama-orange sasaphosela ama-orange waletha ama-chips saphosela ama-chips ithi mikhuluma enhle yasezulwini ithi angingitsheleni bangani bami namhlanje nifisa ukuba yini kusasa yini enfisiweyo ngoba ngifunde esikoleni wonke umuntu ayisuma ngamunye ethi mina ngusibanibani wakasibanibani ngifisa ukuba ukuthi mina ngusibanibani wakasibanibani ngifisa ukuba ukuthi uJabulani Khumalo lolandela emva kwamshumeli kade ekhuluma khona manje wayekhona ufakazi wayekhona futhi ngalelo suku uyena futhi umuntu okwaba ukugcina ukuthi akhulu akasukume wathi sezosukuma yathi inkosi ima kancane mnganami kasabheka iwashi yathi ibheka iwashi yathi awu isikhathi sangishaya kodwa soqhubeka soqhubeka le ndaba ngolunye usuku kodwa ngiyoqhubeka le ndaba tole sekhona uNkulunkulu ongunyazi lwezulu namhlanje sasingazi ukuthi kuyoba khona uNkulunkulu onyazi lwezulu nangu phambi kwethu asidukile inkosi usenekuzwini uhlabelela ngentokozo yangithi ebuhleni bamaNazaretha ngabonga ithuba baba engilitholayo ukuba nami ngiguqe phambi kobuso bakho ngikhulume engikwaziyo nengakubona sizwile inkosi yamazulu nomhlaba ithi asikhulume ngemisebenzi emkhulu enziwa amakhosi asebuhleni ngizocela ukukhuluma ngenkosi ephambi kwami unyazi lezulu sayilandela inkosi yamazulu nomhlaba ngomunye unyaka saya emzini wasenyakatho lo okhulumayo unkosana uLamula wakamazibuko kwaBhekuzulu ekuphakameni sayilandela inkosi yamazulu nomhlaba ngomunye unyaka saya emzini wasenyakatho ekuthiwa iselungisana kwakuvola umhlangano sathi masifika kuleza intaba sekushaya isikhathi sasemini ukuba kukhuluma uNkulunkulu
wabe sayiphatha inkonzo uNkulunkulu phakathi kwethu wafunda incwadi ngithela John 3 ivesi lakhona u17 lapho ithi ukukhanya kufikile emhlabeni kepha abantu bathanda ubumnyama kunokukhanya. Yafunda umvangeli umncwane ngithwala wongoye wathi sayiphenya umvangeli lencwadi eseyibizile uNkulunkulu incwadi waseshaya umlozo omncane lapha epulpit bakhumbula babekhona washaya umlozo omncane kwangathi ushaya ikhwele lapha kuloyamuzo selungisani kukhona indoda eyayingenile igula iphethwe abafana ababili beyibambe ngapha nangapha iyayifaka intambo la ekhanda yeyiyoni le ntambo ayisili Nazaretha le ndoda yasizohlala leduze kwami ngase ngiyasuka ngoba ngangizike ehlahleni ngamdedela umuntu omdala ngoba ngimbona futhi ukuthi ukuthaka wase yancika lo baba wahlala phansi ecimezile wafunda umthandazo ecimezile yathi sikhuluma inkosi sishaya lo mlozi lapha epulpit ngabona isimangaliso bangcwele bahle basezulwini ngabe uyakhohlela le ndoda isikhathi eside yakhohlela isikhathi eside wathi uyasukuma umfana wakhe ethi ufuna ukubuka lo baba kwase kuphuma into emlomeni yaphuma kabi lento asihlala eMnazaretheni wami imbi lento engiyibukayo ngase ngiyanyanya bangcwele ngayesithi indoda hawungaphila namhlanje philisa uNkulunkulu phambi kwethu ongathi kunokuthi uzufike kuye siqu sakuphilisa ngomoya. Ngiyayilandela inkosi ngaye entabeni ezikude ngabe engakaze ngiyezona zaseMozambique ngahamba ngana passport ngahlofa saba nenkinga abangcwele abahle basezulwini sathi masiqeda nje ukudlula la ku border gate ngithi senginqobile sathi uhamba ibangana asimisa amaphoyisa toqala nje sicela ama passport ngathi aweshembe ngathi nyazi lezulu cela ungilekelele inkosi ngaze ngasenkingeni mina ngayede emotweni ongana passport bangcwele abahle basezulwini kwakuyi iphoyisa lesifazane livutha lithi bhelathi passport ngaphuma phandle ngayovula ibhutha ngazi ngivula ibhuthi ngikhonana ngakhipha ikhwama ngabe kuyikhwama phansi kwaqhamuka iphoyisa lalingaphesheya lesilisa la khuluma ulimi engaluze bekhuluma babili engakuzwa nje ngakuzwa sekuxolisa leli lesilisa selithi qhubekani nendleleni siyaxolisa sekubiza unyazi lezulu uthe uqala lonyaka ngathatha isinqumo ngathi ngifuna ukwenza izifundo lapha ze-safety ahamba bangcwele ngazenza kukhona isifundo i-incident investigation sayibhala bangcwele ngayizwa ukuthi hayi ngikhipha ufake ngiyifeyilile vele bangcwele abahle basezulwini sisema siqhubeka nezifundo zethu wase yangena ifacilitator isithi bonga masiko ngicela ukukhuluma nawe ngaphandle ngaphuma ngaphandle mangifika bangcwele ithi lensizwa kwenzakaleni imina engakufundisanga kahle ngoba lezi ezinye izifundo uziphasile lezi usifele nje dismal ngathi cha phela ngeke ukuphase konke ngeke ukwazi konke uma ngifike kulungi ngangena eklasini bangcwele ngingena nenhliziyo ayisabhlungu ngikhipha imali kuba ngifunda ayisabhlungu inhliziyo bangcwele iyaqaqamba akhuluma nomoya ngathi nyazi lasezulwini ngiyacela Nkosi ezulu nomhlaba ngiyamuzwa impela uyasho ngifelile futhi ngiyavuma uma ngibhala impela ngesifelile kodwa baba ngiyacela ungenzele nje umusa ngicela ukusiphasa ngilinga uNkulunkulu bangcwele ngicela ungenzele umusa ngicela ukusiphasa saqhubeka nezifundo zethu saqhubeka kuhamba isikhathi kwasathiwa aseza ze-reception aseyiphumile idifiketi nithatha idifiketi zenu ngathi mangifika angisilindele nje nalesi vele ngitshela ukuthi ngisifelile kodwa ngathi mangifika ngafika isitifiketi sami se-incident investigation sikhona kwayisona ngisiphasa ukudlula zonke izifundo zami ngathola 96%. uNkulunkulu phambi kwethu shaywe ngcwele baba nyazi lezulu ngawucela umsebenzi mase ngithwele izitifiketi zami wangipha umsebenzi ngawuqala kulesithathu Inkosi ubuya kapha kabezayo ngawuthola ngomsombuluko ngawuthola Eastern Cape aphinde ngakuhlupha baba ngathi hayi ngeke baba ngifuna mina ngikude lapha nangempela banginike remove namhlanje ngisebenzela eduze nasekhaya ngiyakuthanda nyazi lezulu ungithande Nkosi nami ungangilahli ishembe engcwele Inkosi kusele kuzwile. Siyabonga ufakaza ubuhle siphiwe inhlayisuthi Inkosi izibongisise.
Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama-89. 89 sizocela uSibongiseni Muthwa waseNhlanhleni asihola lesihlabelelo. Nkosi Mbusisa. Sala nathi Nkosi